You know, nowadays things have over the years things are improving and changing drastically and remarkably. Equal measure. Because you know na re. Tarune nyona mwathi musema nitawa thukuru kwena aciari. Ongeigua aciari ni moka ari. Naturally re. Thukuru ne menya aciari to megotinda ko uri. Ni maharagirerio ke. Kanyamu. Yes. Ando igua kweruo. Ego ya aciari mutigambe guthie. Neto como bageire kindu mugiruma. Bodi ne wikarite thine kahitukia. Muriera jikundu kuriku. Ciana nacio ne ciguthikura irathine ne mebagirwo kundu kuu ne wandorokathi. Yes. Na rugongo biuri. Yes. Matite nguraga irio. Mauga kundu guku gwi gacai tunginyuanira. Wi kanyamu. Oguo mutikambe guthie. Yes. And you see now let's no na ginya ciana ni rarorwo. Back in our days. Ilikuwa shamba la wanyama. You know that book by George Orwell, The Animal Farm. Had you got three. Nyamusho ne ciathondekire rules at some point. Rules icio ciarĩ, I think they were around 7. Cigĩũkai edite tũnginya igatigara ĩmwe. Yes. All animals are equal, but some are more equal than others. Ndirakura mwethukuru onare makoro boarding ni wakora especially ria kwena igongora ria marutari principal ni amenyaga riu au thira kindu gitawa psychological appeal igongora ria maruta au thira psychological appeal to donation motives. Yes. Ni gwatabagio horo kura thenjiwa ng'ombe especially kwi harambe ni kwa ithagio ndegwa nigetha na muciari ucio tiraga ri okay na gietho ni cia riri guka kuria gwithinjitwo ng'ombe hundu kuithia ndegwa ri na ndirakwira ng'ombe yo ri the animals that were equal, not the more equal than others, ni arutwo ni nyuo mwarunda ndegwa riku iyo ni mugutaithiriria the village butcher. Yes. Mirunda okete na kovo na ruhiu na tufa tabia swi meyaide ninyo mukuminyitira mumocuririe amenye. Yes. And I'm telling you, without a shadow of doubt or without mincing my words, ng'ombe oni aya igathia na mutihutie onaki. Very true. Muri arutwo. Yes. Inyo muyimona kwirorera mwarutaga ireti cia soda ngari-ini mukaumona kuigua shiri ireti cia soda cia tene cia korwo ciĩ nguhĩ mukuonire kĩmũigua shiri na buroko cia mĩgate mukerwo rekeri pare. Yes. Wekereni mugetithithia ta murenda kuhoya na maitho. What is it? Are you parents? Yenye ni wazazi? Toya ni mapua senyu hapa. Nonsense. Ndio na mwadaliva murigo. Ni mwadaliva murigo. Na moiga migate ndio yoka ya buroko. Ekitwo maratathine ma bufa ya mutu. Yes. Otiara ireti cia migate. Ni maratathi ma bufa ya mutu. Yes. Mukaiga hau. So your expectation rucio ugĩũkwo harambĩrĩ mũtikaga roite gi. Yes. Pole sana. Woe unto you. Woe unto you. Ino muthenya ucio cukuru yakoragwo na mucingo wa nyama everywhere. You could smell the meat. Literally. Na ria gwethithia haria rathenjerwo ugacemanio nawe na mboko igĩrĩ. What are you doing there? Shame on you. Are you the butcher? Kwaje mwarimu ule wako wasaiditwo ni principal kumanage muthenjiri. Ndwini aba akaha wetwa weka atia kuharirira kuharira steak yake kilo taisi cia kuinukia the would work in cow na muthenji. Yes. Na matia kurucio meat tiny toro ni gutwika kiria ya no noticeable. Yes. Ni rigiwa kiru-ini nyama njega cheherwo. Yes. Na mundu ucio the village butcher ri mostly ni akona bucire yake onake ni oyaga stoko
It was a cabal. Mutheji ndage kiinuka uguo. Hapana. Ni toko. Ndirakwira mamari yaga. You will eat nothing. Ndakura murima na mushingo. Yes. Na kwirora na mwekuotha muno. Yes. Ne thubu mwenyuba. Thubu kana mahure mamijio getheri-ini. Now you see them, now you don't. Na mabijio getheri-ini ni uria muri aingiri. Yes. We ni uri ria getheri na rucamanie na. Na kamwe. Urigua wo mucamo na munungo. Okay, to mahuna one mane makoro na distinctive smell. A strong scent. As pungent. Urimo na munungo. Na mucamo no nduramona. Waigua principal muthenya ungi paredi akiuga. Mlifurahi kupewa nyama ukaigua kuga punda. What is it for Mudhiri? Were you happy? Si mlikula nyama? Nyama nayo ikulagwi nyingi tena. Nyinyi mlitoa pesa ngapi kwa harambee? Can you shut up? Murare ruhe battalion. Ndio head yule wa asili na delegation yake na asiari heshimiwa yokaro hali mana ali rama uko na kinyama niyo maleo era na mwene mwakile kija na ciana cia odungu cirarira hai tebo kumurira ukona magi nginya ni maratiria kwa ini ukora mundu wa pick up ya nguru oka waro karigo okay is there kwe he muini waro bau atiri duraga ndi uragia duraga ndi uragia iri no urathirari yage urokete aganywa urokete Aiwa wazazi wetu mtaenda pale dining hall umetayalishiwa shai kidogo asiarini mukuyoga sai. The students, you can go back to your classes. That was horrible. Materere asiari mare Maria nigetha mamukiriere dining hall. Yeah, dining hall. Inyo mukore munungo muheo monocotyledons and dicotyledons. No, you felt bad. You nyama. And some teachers would actually take offense. Nyoko agwetete oguo. Mufani. Oka. Takegaka. Ya tuturu makanyama. Mwalimu wakoroka ni what these are the enemies of progress. Awe kiritho kamenya ete nyoko yake atia. Ainoke aringe yogeti. Yes. Muonane na watho. Na jese wasasi pile huku mnakaa kama refugee. Manales. Na una haya. Una adabu. Are you a parent? Wewe ni mzazi huku? Ni mamangu aliniitia. Mama yako ndio mwalimu huku. Mama yako anakuitia chakula kwenye nyumbani. Hii ni ya shule. Hapa ni nyumbani. Wanafunzi wangapi wengine waliitiwa? Stress. Can you go back to class and tuck in? Numame na muthenya ucio. Na ni mwame na ama prefect muno toro namo ni mariaga. Kwaja kwe mucemanio wa bodi ri. Ni bodi ya irio marugagirwo we. Bodi. Bodi. Ona wagethia riko oguo tu gitatu mai hau. Ukamenya wo kwe bodi. Unacio agents of the state. Yes. My prefect. Yes. They macemanagia na ododo. Yes. For being in power. Meta really. The trappings of power. The spillover. They were the state operatives. Dwe ili isho siya kuwa uoguo. Nyatu hot di, nyatu to. Siya dwa board. Karu to kitchen nikinya. Board muno mashe manangina ku staff room wine. Kule ako tali, what do you call it, a boardroom. Na school nyingisi ya police. Boardroom. Ona remo library ni yako nduvata go into a boardroom. Ni ali mumehothe. Marutire mawira mao from satellite location. Mehere board. Na staff room mamaigi yuwa musele na mahoti poti na ndio musele ya bodi mahe oti wanyu wahana ngima ni gwetha obisori getha principal akionia bodi
The institution is doing well. Yeah. Mwero na gira muke. Maja sia manu wa bodi no ha uhajo ku. Ule no wa muthoni. Muthoni makai. No wale ya go wake. Majo kasai wa ori. Ndwakoragwo see me through. Gwodwako ye muceke. Chai mumata. Takirimo kia goku. Ya kura ng'ombe yo. Na ninyi mwamihita nginya kiharo ete kuingira kiugo. Yale yago nginya mahungu. Muka umana zero mileage. Hey, dai comida pote diri.